Dobrodošli na Redline, na kanal i danas radimo test i recenziju GoPro Hero 9 akcijne kamerice. I samo da se zahvalim ovom dobrom prijatelju koji je sve omogućio, čime neću pominjati zbog njegove privatnosti, ali mnogo hvala na ovom. Prije svega pogledat ćemo šta se nalazi u kutiji. Kad skinemo ovu zaštitnu foliju, da kažem, samo da se malo napatimo oko toga. Unutra se nalazi jedna kartonska kutija, nije kao nekad što je bilo karton i plastika, sad je to karton i torbica. Sa strane možemo da vidimo par od nekih opcija kao što su specifikacije navedene na samoj kameri, to nećemo čitati sad. I sa druge strane možemo da vidimo šta se nalazi u samoj kutiji, to ćemo da vidimo u nastavku. Pozadnje je više o aplikaciji same kamerice. Također na prednjoj strani imamo neke specifikacije kao što su rezolucija, vodootpornost i slično. Pozadnje se na to već otvorio, naravno da ne bi čekali, i unutra nalazimo jednu torbicu elegantnu, što nije bio slučaj davno jer prije je bilo stakleno kućište, dok je ovo već mnogo bolje rješenje po meni. Kad otvorimo tu istu kutijicu, u njoj ćemo naći par manje bitnih stvari kao što su ovi papirići. Kameru ćemo ostaviti za kraj, ali ovako to izgleda. Same sveskice, kao što su GoPro naljepnice koje su se inače uvijek nalazile, jedna crna šarena, crno-bijela i plava, i malu putu za montiranje na kacigu koje dođe unutra, sam nosač. I ovo je sveščica koju možete pročitati, ovo su najčešća pitanja, mada to nam ne treba jer ovo već svako zna. Tu je tip C, kabel za punjenje, sam kabel. Nakon njega tu se nalazi jedna baterijica koja je poboljšana u odnosu na prošle, jer ova ima 1700 mAh dok su prošle imali 1200. Mnogo deblje, mnogo veća baterijica, to se baš ne vidi u fokusu, ali mnogo veće u odnosu na prošle kamere. Sem nje, tu je mali nosač sa ovim za navidavanje i gumicom koja je kao neka vid zaštite da ne ispadne iz tog nosača. Dalje tu imamo ovu naljepnicu, to je nosač s 3M trakom na koji slajdujemo onaj prošli, i ovdje se nalazi šaraf koji trudim se da izvadim jer nemam nokte. Evo ga, znači šaraf klasično za zavidavanje kao na svakoj akcijnoj kameri, i sama kamerica koja je u ovoj folijici i naljepnica. Vidjet ćemo kasnije da vidimo kutiju. Ispod kartona ne nalazi se ništa, međutim imamo jako velik prostor gdje možemo da stavimo dosta stvari. To može poslužiti za druge, to ćemo sad da vratimo jer kutija je najmanje bitna u svemu ovome. Tako tu nam ne bi smetala i idemo sa kamericom. Ovako izgleda sama kamerica, ovu foliju ćemo sad da skinemo da to može ljepše da vidite. Nećemo da cijepati, fino ćemo to da maknemo, sačuvamo sa strane. Evo je sama kamerica, znači naprijed frontalni display u boji koji je jako korisna stvar za vlogera, lens koji se mijenja i pozadi ekran na dodir. Bočno imamo dugme za paljanje, gore dugme za snimanje, i ovdje je mikrofon koji je zaštićen, sa desne strane je baterija i od ovdje imamo fiksni nosač. Sad njega ne mogu da izvadim noktima pa će ovaj šarciger, to je šaraf, dobro da posluži. Sad je na ovoj 9 i kasnije taj nosač fiksni u kameri, što mi se jako mnogo sviđa, nije na šaraf kao što je bilo. To nam sad ne treba, sklopit ćemo ga. Da vas primimo strane. Dakle, to je ta jača baterija koja mnogo duže pruža snimanje u odnosu na prošle, i ona se nalazi ovdje bočno. Kada povučemo ovaj pin dolje koji je stvarno tvrdi, jako su vratanca, neće se odvaliti tako lako. Možete da vidite ovdje da sam protresao, znači nisu mrdala. Tu se također nalazi micro SD kartica, ja sam stavio Kingstonovu, ima ono 170 MB brzine, od toga je 8 GB. Sama baterija ulazi odmah do nje, okrenuta ovako, i samo je gurnemo unutra, malo je to uže, to je to. I ovu šnalu kad zatravamo malo sile potrebne jer je jako čvrsta, što mi se dosta sviđa. Samo ovdje folije ćemo da skinemo, nepotrebne su nam, a i nećemo ništa moći da vidimo sa frontalnog displeja i samog lensa koji je moguće zamijeniti, mada to meni nije potrebno trenutno. Kameru palimo pritiskom s lijeve strane na dugme i ona će blinknuti jednom, to je to, palit će odmah preview, sad će izaći onaj prvi screen koji moramo podjetiti. To je to, GoPro logo, standardno, i sa prednje strane na displeju imamo
9 black znak koji čak vidi se moja facu, koji je preview u boji u čini mi se 5 frame-ova, u 25 frame-ova ako ne lažem. To je to, butovala se, sad biramo jezik, naravno engleski, sve ćemo opcije da prihvatimo, GPS također, i potrebno je povezati aplikaciju koju ću ja da povežem i vraćam se za nekih sekundi. Evo nas, povezao sam kamericu na aplikaciju i već na prvom ekranu vidite sve opcije. Na dnu imamo da biramo rezoluciju 4K 2.7K Full HD i imamo custom opcije. Sad ću da vas pustim da pogledate ove neke od opcija jer nisu u fokusu, tako da ostavit ću vas da sami pogledate i bacite oko na te opcije koje sam ja podešavao i kako sam ostavio sebi da bude. Uglavnom stavio sam na Hyper Smooth opciju za stabilizaciju jer je stvarno odlična. 4K 60 frame-ova, to je ono što ja snimam kad vozim auto ili kad idem napolje, bilo što da radim jer mi je to, pa da kažem, optimalno. Nešto 5K mi nije potrebno, 4K mi je stvarno odličan kvalitet, 60 frame-ova je standardno više, jer u 30 frame-ova ne želim, više mi se sviđa to kad je 60, kad je više smooth. To je to, ostavit ću vas da pogledate sad neke od ovih opcija i onda se bacamo na sami test danju i noću. To je bilo to od samih opcija. Ovako izgleda taj prednji display koji je jako dobro, stvarno možete vidjeti moj telefon koji snima. Poslužit će za neke vlogere, meni to doduše nije potrebno, ali možete vidjeti dosta informacija kao što su rezolucija, full preview, koliko baterije, koliko memorije je ostalo na vašoj kamerici, da znate dok ste za snimanjem da li je potrebno da je napunite i stavite novu karticu sa memorijom. To je to kako kamerica izgleda fizički, a mi se bacamo na jedan dnevni test.
volanom da testiramo GoPro 9 u noćnim uslovima. Mogli ste vidjeti malo prije kako to izgleda otprilike u kući pod nekim, a šta znam, klasičnim osvjetljenjem, standardno svjetlo, ništa specijalno. Mada već možete da vidite koliko je kvalitet bolji u odnosu na prošlu kamericu koja je bila nešto totalno klasično i koliko u stvari GoPro vrijedi i zašto GoPro i dalje drži tu toliku cijenu, iako govore da je velika, opravdani razlog zašto je drži. Uglavnom, čisto da kažem, oko auta, ne znam da li smeta zvuk, vjerovatno ne, jer kamera je, to jest mikrofon je jako dobro urađen, ovoj kameri ima neku zaštitu koja je namijenjena da zaštiti od vode kad je izvadite iz mora, da iscuri, da ne zadržava se u mikrofonu, ali dosta pomaže i oko vjetra, tako da nema potreba da koristi neki drugi mikrofon, bar se nadam. Da, izduv, trenutno su skinuti zadnji lonci, čisto da vidim kako će se čuje, sad 26. ako se ne varam, trebalo bi 1. ili tako nešto oko ovog 1. maja da se odradi izduv. Znači klasično srednji i zadnji lonac će se skinuti, odradit će se straight pipe. Doduše nije to pravi straight pipe, ostaće katalizatori, ali bez srednjeg i zadnjeg lonca bit će sasvim dovoljno da može da se vozi, da nije preglasno i zbog policije i zbog vožnje kad se putuje neđe duže, jer nije samo namijenjeno auto da ga vozim čisto ovako kroz grad. Druga stvar, gori check engine, imam neki problem, gori mi P0017 greška koju pokušavam da riješim, to je uglavnom varijabilni senzor, da kažem, tako izbaca greška, pozicija od između radilice i ovoga bregaste, ako se ne varam, tako da to ću da vidim da sredim u sljedećem videu, nadam se sutra da ću to da uzmem da sredim, jer mi auto ima blokadu na nekih 4-5 hiljada i u safe mod je, ne ide preko 80 i slično tome, tako da ne bi ni trebalo da se vozi, ali nužno mi je, tako to je jedini razlog. Uglavnom, nebitno, krenuli smo pričamo oko kamerice. Po meni, mislim da ova kamera sasvim vrijedi taj novac, nije samo ovdje da pričam o nekoj recenziji i detaljnim specifikacijama, već da vam pokažem kako to izgleda u noćnim lošim uslovima, jer ovo je svjetlo iz auta i bandere napolje, užas. Tako da, po meni, kamerica opravdava i tu cijenu i sve na to kako mi glasu. Popravljeni su bugovi koje je imala sa displejom, sa frizovanjem i slično, s novim updateom. Updateovao sam sve ok, ja nikakvih problema nisam vidio. Za mene 4K 60 fps je dovoljna rezolucija, a 5K ne želim da snimam, niti imam neku potrebu, iskreno 4K mi je sasvim dovoljno. Čak i to mi ne treba, ali ajde snimat ćemo 4K zato što možemo. Druga stvar, mikrofon kao mikrofon i sam zvuk na kameri jako mi se sviđa i ovaj displej sa kontra strane koji je sad ugašen da ne bi smetalo svjetlo, odličan je za nekog ko vloguje, na primjer ja to ne radim, meni ne treba taj naprijed, ali jako korisna stvar jer vam pokazuje i rezoluciju i preview u boji koji, ako se ne varam, u koliko bi 25 ili 5 frame, mislim da je 5, nešto tako, nebitno. Uglavnom, bitno je da to je čisto namjena radi centriranja ako vlogujete, da bi vidjeli da li ste u centru fokusa, tako da meni to ne treba, ja povezujem to sa telefonom da mogu da vidim šta prikazuje kamera kad vozim i to je to. Po meni kamera opravdava to, ostavit ću još nekih samplova u toku dana, mada najbitnije je bilo ovo noću jer ja najviše noću vozim auto kad nema mnogo ljudi. Uglavnom, ostavit ću par samplova u dnevnoj vožnji, možete da ih vidite sad u nastavku. Evo nas sad u normalnim uslovima da testiramo ovu kamericu po lijepom i sunčanom danu, tako da možete da vidite kako to u stvari dobro izgleda i danju. Naravno, kada idete noću kako je izgledala, normalno će to biti danju još ljepše. Uglavnom, neću da dužim ovo, samo sam htio da ostavim čisto da ima snimak danju, snimak noću. Ostavit ću čak jedan snimak prirode, nešto sa terase, kako to izgleda. Po meni kamera je, znači, 1/1, nema šta više da kažem, sve ste mogli da vidite. I sad konačno snimci će izlaziti redovnije, zato što i ja imam volje da snimam nešto kad znam taj snimak liči na nešto, a ne oni prošli, jer ono je baš blagi užas, ono ne bi ni da pominjem. Tako da,
ukoliko želite da gledate još ovakvih videa, ostavite taj subscribe dolje i upalite ono zvonce da vam dolazi kad objavim novi video, jer će ih sad biti mnogo više, to je sigurno. To je to, ostavit ću još malo da provozam čisto video, možete da vidite kako to izgleda, jer je oblačno, tako da se mijenja to svjetlo svako malo, ali GoPro to adaptuje odlično. Tako da to je to i vidimo se u sljedećem videu.